Bismillahirrahmanirrahim. Tamaşavanên aziz di bernamak nû yek bi navê eşîrên me em li pêşberî wane înşaallah îro di bernama xwe ji bajarê Mêrdîn navçeya Qiziltepe em ê herin gundê Mesxeyên Ter li gundê Mesxeyên Ter eşîra mala şorbetî heyî bi mala şorbetî rê di bernama xwe ya bi navê eşîrên me em ê hevpeyvînê bikin bi resipiyê mala şorbetî rê bi eşrafê eşîrê rê em ê hevpeyvînê bikin û di hevpeyvîna xwe de mala şorbetî kînê em ê we bidin danasîn. Niha em li cem lewha gundin teqrîben 500 metre navênama gund heyî beriya em daxilî nava gund bibin. Me xwest em gund ji dûranî ve bi we bidin temaşekirin. Gelîkek de em ê derbasî gund bibin. Gundî wê mazûbantiya me bikin. Em ê li gundê Mesxeyên Ter bernama eşîrên me pêşkêşî we bikin. Bi navê Xwedaya Rehman û Rahîm. Hemd û pesindan ji Xweda re be. Selat û selam li ser mezinê me serok û rêzanê me Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem û li ser ehlê mala wî pak û paqij û li ser eshabê wî û temamê ehlê îmanê be heta roja qiyametê. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanên aziz di bernamak eşîrên me yek nû em li pêşberî wane di bernama xwe ya îro ji eşîrê herêma me yek nû em ê we bidine danasîn bes beriya em derbasî navaroka bernamê bibin hûn hez dikin ji kovara Kelha Amed bi lavayakê em ê bernama xwe vekin lavaya Kurt ez ê pêşkêşî we bikim paşê em ê derbasî bernama xwe bibin. Bi navê Xwedayê Rehman û Rahîm. Keder newbedarin bi tevayî li ber derê min li parzemîna dîdar barê milê min giran e bi qasî Habîl bêbexta girtiye dora min navê te heta li min be bi kemînin li ber min keleş û xînmiş û neyar ez pêxwas û bêcil çû can û serî xerîbê axir zeman ez hatim stêrkê çavê min herimîn pêncî cum'e şehîd çûn bêzar bi seccadê enya xwe paqij dikim qurban can û bedena min strana me hilweşîne zelendan û ümmeta ketûm dilo hewar rêgerê doza bêrî xelîfê rûyê zemîn ez hatim. Belê temaşavanên hêja ev lavayî ji kovara Kelha Amed bi zimanê Kurdî û Behdînî me xwest em pêşkêşî we bikin. Kovara Kelha Amed kovarek çandî û huneriyê sêmehiyê ji sê meha carek tê weşandin kovarek bi zimanê Kurdî tê çapkirin ev sala yazdemîn e
ev kovar weşana xwe didomîne me jî xwest ji kovarê bi vê lavayê em bernama xwe ya eşîrên me dest pê bikin. Piştî vê lavayiyê dîsa ez dubare dikim bernama eşîrên me yek nû em li pêşberî wan bernama xwe dê îro eşîrek herêmeyê dê em ê bû bidin danasîn em ê navaroka vê eşîrê pêşkêş we bikin niha em li gundê bajarê Mardîn navçeya Qiziltepe em li gundê mesxen terin bi Kurdî navê wê mesxeyên terî bi Türkî jî jê re dibêjin eşme nezî navçeya Qiziltepeyê gundê eşme teqrîben 3-4 kilometre mehella Qiziltepe tê hesbandin navbêna wê û Mêrdîn jî teqrîba 25-30 kilometreyî nezî hudûdê Sûriyê jî xwe danasîna gund de mazûbanê me wê gund hê berfirehtir me bide naskirin. Em li gundê mesxeyên terin em niha li oda Hecî Hadînê mazûbantiya me dike apê me Hecî Hadî li tenişt mi apê me Hecî Süleyman heye Hecî Süleyman Gümüş hûn hez dikin bûyê em ê dest pê bikin bera xwe û eşîra xwe û gundê xwe ji me re bide danasîn. Apê me Hecî Süleyman em bûn mêvanê we deriyê xwe ji me re vekir mala we ava bi çavê we neêşî Xwedê ji we razî bê hûn hez dikin çavê we neêşî Xwedê ji we razî bê hûn hez dikin ewil ji we em dest pê bikin navê we bernavê we yê bavê we yanî xwe bidin naskirin bi temaşevanê me kerem bikin. Ez Hecî Süleyman lavê Hecî İbrahîmê Ebdo ji mesxeyên ter. Ez Hecî Süleyman lavê Hecî İbrahîmim Hecî İbrahîm lavê Ebdoyê Ebdo lavê Eloyê Elo lavê İsoyê İso lavê Hesenê Hesen lavê Usubê Usub lavê Zeydan Agayê. Maşallah. Em ji pêşiya xwe me bihîstiye em ji erdê ev şukura eşîretî bilxisa. Li wê de li ber zamanekî jê digo Xelîl Paşa bi esrê xwe şukurî bû. Li wê de li ber dewletê li Iraqê li ber dewletê radibe. Kat zamanê kîja serokî de ye. Yani qiyam dike. Belê. Xelîl Paşa li ber eşîra li ber hikûmetê radibe evana 4-5 birane şukura wê çaxê û şukura li wir hikûmet zora wan dibe şukura li wê de dişkên. Hikûmetê zeft nakin. Radibe li wê de evana dibe madem me ev teebdî û me tiştek neke hikûmetê zora me bir radibe Xelîl Paşa li wir dimîne du sê lavê wî û 3-4 hevzarî wî jî bi ser xetê dikevin wê çaxê tên derin Solexanê. Bingol Solexan. Yani serxet Türkî. Serxet Türkî. Binxet û serxet heye binxet ji Sûriyê dibin binxet û serxet jî Türkî yani ji Sûrî derbasî Türkî dibin. Belê. Evana ji Sûrî çi derbasî ji Iraqê derbasî Türkî dibin ewil derin 3-4 bavkê me derin Bingolê Solexan qezasî jê dibe Solexan ez xwe çûnû Solexan ez û Mihemed Sar tevd du caran çûn. Çûnû Solexanê. Li wê de ka esrekî manê 10 salî 5 salî 15 salî çiyê ji wê de bavkê me radibin bavkê me tên vê de şukuranê vê de ana êk em jê şukura ya eşîra şukura êk em jê ev her du sê bavkê me ji wê de radibin tên vê de. Bavkekî me li Haciyê dimîne li Haciya Kurmanca dimîne. Hacî gundekî yê Bismillah. Gundekî xedîmî du hacînî yek jêr dibin. Yek jêr dibe Haciya Tirka yek jêr dibe Haciya Kurmanca. Bavkekî me kalikekî me tê li Haciya Kurmanca dimîne. Ew bavkê me Solexanê du sê bavkê me dimînin ji wir derin Qarlîova. Ji Solexanê bar dikin derin Qarlîova. Hîn jî çel pêncî malê şukura li Solexanê henem çûnî cemanayê. Ana îca li wê de Qarlîova dikeve destê şukura eşîretî li wê de giş li Qarlîova vedhewin 7-8 gundê wan henê li wê de.
Bavkê me jî tên vê de. Me hetan hacî hebdûwan dane kiriye ji berê de em derûn tên cem. Çunu hat nava perge ve hene. Ji berê de. Ji berê de hî çûnû hatina. Ey Karlova. Birayim jî pê zanî. Çûnû hatina me ji berê de ye. İca fezle jî naskirina me wan îca vir diçe. Bu zamanê mehaciriyê Rusya hat heta nî tedî kebrê bi kul tiştê ixtiyar dibêjin. Ew çaxê îca halê zozên em dibên zozan halê serhedê mehacir bûn hatin bî welatî jêr digo Elî Axa. Ew jî axê Şukura bû. Elî Axa hat vê de tibyatê wê çaxê em Şukura hêlîna Şukura tibyatê. Ew çaxê kalkê me bavê me gişil tibyatê. Yani paytextê Şukurayê. Paytextê Şukura tibyat. Ev gundê de ji tibyatê ava. Ji tibyatê ava. Belê. İca Elî Axa ji zamanê Rusya zorî dawan û mehacirî çêbû evana mehacir olarak hatin tibyatê. Çend salaman salek, du sal, çar sal çi. Elî Axa navê lavê wî Tajdîn Axa bû dihat vê de yek meh bîsrol her îdî dihat ser mezerê bavê xwe. Mezerê bavê an sergirê tibyatê yê navê wî jî Elî Axa ye. Wek Elî Axayê me Şukura hebû tibyatê ev jî Elî Axayê Şukurê Bingolê. Yani Bingolê mezelî sergirê tibyatê. Bingolê mezelê wî sergirê tibyatê. Lûr yani Heqiya wî hat rahmet kiriya. Nader bi Heqiya wî çû. Ne ser vesiyet? Na. Belê. Hatim vê dere Elî Axa bi rehmet kir. Li Li vê de rehmetê bavê we gişa ew dîtin. Got em were cemaeta wî bûn wî însakî xweş bû axir. Elî Axa bir çû rehmetê dîca eyalê wî carî wî car dibe geriyan. Zamanê mehacirî şu car dibe geriyan wê de. Ana akrabayê melûr hene nehdeh gundê wan hene Şukura Saxnîs heye, Karlî Ova heye, Sakavêl heye, Mezrecûk heye, Şorik heye, wer hasîlî nehdeh gundê Şukura li wir hene. û me hemdû wan dane kiriye û em jî îca hatin bî welatî. Em hatin welatê Demek ki peşiyo Şukura ji serhedê. Solaxanê hat. Solaxanê. Ji Iraqê hatin Solaxan. Ji Solaxanê kalkê me hatin vê de. Belê. Li vê de re em mekam bûne li vê de beriya Mêrdînê dora Qiziltepe. Em li tibyatê bûn tibyat wek Seydayê Mele Mehmûd got tibyat paytexta Şukurayê. Em li wê de bûn. Piştî wê em pêşeş babik bûn. Kabil yani babik olarak. Ji merdibê mala Şorbetî asasî merdibê mala İsê Hesen. Li vê de axê kîkan carkê tê tibyatê ba kalkê metkê dibê tu nehat cemin navê kalkê me elo jê digo Elî İso. Kalkê me ba kiriye axa ba kiriye gotî tu nehat cemin kalkê me gotî Xwedê qusûrê binêrê. Ca zaroka şorbak tîr çêkir bû xezalê bi xezalbûna xwe sibikê wê têr neçûn xwar. Axa îca ji wê çaxê navê me kir mala Şorbetîr. İca ji ban qebîlê Şukura. Mala Sincêr hene, mala Nehmet hene, mala Esad hene, mala İsa hene. Em ji war bên mala Xalit. Mala Sofî hene, mala birê Fesla hene, li Iraqê ji wan digon mala Re'îlboz. Ew jî navê wan wê de werî. Tamala Nahmet ji bîr kir hinek wê bixeydina. Go. Tamam. Öyle ta go baş. هذا فرق الصليب ما يبغى أري كما جاء راس أري حجام. Xwedê îca em li tibyatê bûn giş. Gel zaman gît zaman Abdullah Çelebi hebû li mesxeyê ter ev gund 18,000 dolim bajarî bû gewî bû zengî bû ev gund giş êwî bû. Yani bajarî ji ehlê Mêrdîn ya Arab re. Wê demê dê. Digo bajar. Digo bajar. Bajariyê Mêrdîn. Bajarê Mêrdîn. Abdullah Hincî dibêjin. Hincî dibêjin. Bajariyê Mêrdîn. Abdullah Çelebi li vê de aşıqê wî wî zamanî xeta Sûrî tune bû jêr digo Ateş zilamê wî bû meşhûr bû. Tedî divê axa gewî welam serxweşê. Li wê de du sê heb aşık kuştin. Du sê heb aşık kuştin. Gel zaman û gîz zaman lê şikayet kirin Abdullah Çelebi hikûmetê ew bir sürgûnê. Jêr digo Dawudê Hisên
اما بكرتاي قال كيف فرحان بدنا هذاك جوا حسادو الناس قال كيف فرحان ويش اخي ما اقول يشكر ابو ما اقول كي جهاتي بو رابو ويشاغي رابو ام عبد الله چلبي چو سرگوني عبد الله چلبي حكومتي او بر سرگوني اب داودو قال كيف فرحان بابي حج سعدون ماقول كي هجابو رابو ايجاوي با مالا شوربتي كر غور انتي كبد مسخيتر ام رابو هاتن انتو واور بكا ما حسابك بزوري بكدت مسخيتر تبهم كر اوي شاغي مالك مالا نعمت زير دقو حجي سعدوني اوسي اوجي فز ام شكرا بيشتر قديمه ما بو خارو خارجي ابو اوج مرهات مسخين تربيه يعني بشتي مرنا داودو هون هاتن كتيني لا بري بردا داودو صار كيف فرحان صار ام رابو هاتم في درايا ام كتب مسخيتر وباشقان ويشاغي اف 11 دولم كوميسيونا حكومتا ويشاغي هر سنه شخص کی عسکریا خو کربو یک عسکری نکربو ندای هر کی 200 دولم حسد و 8 دولم 105 دولم لگور نفوس وان عيال وان حكومه دامه ام هات كتد مسخيت ام هات مسخيت روبي عائله شوربتي الفربو حكوميتا قن كدستيمه اما بخبابه نزیکا 40 سالی اشاغی یقواری یادی مختار بو مزده عائله خبو ات بيور ابكي ما حججان رابو وري اخر وحتى انا عامل بيد امر بي مجدي انا ابدو مسخي تردي ام مالا شوربتي يعني ام جوار بين مالا حسي يعني ام جوار بين مالا ميقري يعني يعني دقندي مسخيتر مالا رمو هنا ام جوار بيجين ام جوار بين تاتي قرحرين ايش قرحرين هاتني مالا قمول بيدا هني جدوكوكا تاتا جدوكوكي اوجي زماني عبد الله چلبي هاتن النت زماني ما قم هاتني بيدا بري مل بيدا رابو او بري مل ارديوان جيل برايي وبفي شكلي امل مسخيتر يرلشميش بون ام سيچار بابك البيت دراهن بله يعني حجي عمجا وقو شكرا هون جمال باتا ورد بين مالا شوربتي مالا شوربتي دي پایتختی وان مسخين تري گون نجي اوا بونه هني يعني غيري و ياقش لفرجريان وي چاغا بري اب خربانا تقسيم ببن اب خربانا جي جويران شعر جي قبس قليوي دويران شعر زاب شقا كيلومتري حتى نهي شريه بايا تابيا مال ابراهيم باشا يعني خربا ام فياجي بيش بركي تدي تماشاوانه مي الهرم نيدي تماشات كي جوي چارچاوا جيلان بنار حتى خودگي نسر قزل تپه وحتى خودگي نسر حدود جوي هرم ارد بين خربا جبر خرابه بو نوري او هرماج هي شريه ويدي هرماج هي شريه ويدي جبر خرابه بو جرد بين خربا اواجي بوني هين قلنا بالسرما او اجا اف خربانا قش خرابه بو هي شريه ويدي خرابه بو تابوجي تابيا مالا هي شريجي 20 كيلومتر قزل تپه ويدي حتى 20 تنجي بعض 20 كيلومتر قزل تپه برو آبادي اف تابو جقلا اب تابوج ارغنيني وحتى سريك عني وحتى قلاتي قبا حيدري ابدا تابيا مال ابراهيم باشا بو اب تاپو تاپیا مالا پاشی بو مالا ابراهيم پاشا الویران شهر مشهور بله ایجا حکومت مالا ابراهيم پاشا سرگون بو سرگونا و نهاد داکت سوری رابو ایجاوه چاقی حکومت اب خربانات توزیح کرد komisyon olarak
عشیره ما شکراجی امرابود هر کی ما شکر باگرد بله هر کی خورزف مالا شوربتیر ما دهشت کو تولگ گرد مالا حسی اقربای ما دکه و کرکی گرتن مالا سنجیر مربی ما شیخانی و مستا گرتن ما هنکاجی شمکا گندکی شمکا هنک ویدجی گرتن بوی شکلی ام دبی تابیا مالا برایم پاشا ام ملتی که چو هیلا خربا خلجی بی کیکی بی کبی اب تابوک بری گش آمال ابراهیم پاشا بو حتی هشجی ارغنيني وحتى سريك عني وحتى قلاچي قبا حيدري بيلكي دري ام قشتا بيا مال ابراهيم باشا حكومه جواز تدو ملت شو كتيه سري شخص ساد و20 و5 دولم 105 دولم داوان ام چون ايجا گنده ما انا على خرباجي توليك ودعشيك وكريكي ودلي ودكي ومستا وشيخاني وشمكه اب حفت حيث قندي مجل ورهاني ام قشكرينا مروي هابت يعني اي مالا شوربتير شنت حبن او طولك دوغوت طولك ودحشك بنابي ما تيخون وكيدي اجبر اوابونو قندي اجبر قندي اجبر اوابونو دكيه كركيه نانا اي مالا شوربتير انو يعني بيش اولاد هي ريدا ويا ايجا هناك عردي زاريه ابي مال العراق قزلتها بابون ابو كذا نيزي قزلتها بابون رابو ايجا لبيدا شو سريت تيري خو عرض قلتن لبيدا ناف خادي خو عرض قلتن نابي قندي وانجي بالتركي دبي بيش اولاد كرمانجي جامن بين بيش اولاد اوجل وي ايجاني تشيك yerleşmiş bu. Yani ana mala şorbeti bir tavayı çar gün devanan. Çar gün devanan. Doluk udaşık. U beş evler, beş evler. Çar gün devanan. Çend bavıkın ama hacı yani nabena xadi bavki on biska duago çend habin. Mesela mala şorbeti lo şam bavka kartın. Mala şorbeti se bavkadi. Beli. Em mala alon. Jedbe Ali İso. ام ومالا بي ما حججان ومالا بي ما عثمان بابي ادريس وان ومالا بي ما شيغو بابي عز الدين وان ابانا ام جعلون بله ابابك ابابك بي ومالا بي ما حججان ابانا ام جعلون بله وايدي برو مالا بي ما ابراهيم علو للتولكي وهابو عبد الوهاب البيدا تورني واني ابانا جوان بين مالا بري عيسو جمر بين مالا علي عيسو بلي وبافكي ميدي ام جوان بين مالا قالوا اوجي جيربي محمدي عيسو بلي سيبرابون بان محمدي علي عيسو محمدي عيسو وبري عيسو بلي ابانا امجي سيبافكان بلي امي سيباب نابنا خدي demek ki mala şorbeti سيباب قال كيما بريها بلي ام مالا بهم حججان وحج سعيد وانا بافي سيادة وانا قال كيما بابي عول عمي بابي عول عمي بلي با علي عيسو بلي دو وقت خد المندي تشتي شكرا تقول علي عيسو عقيتك كي كامبو حتى وي زماني كي كان جا آغا عاجز بو رابو كي كان نجارة ومرا وعزيزة بله افسي قبيلة كي قو امي اوسي اسحد قال كي حجي بدران آغا قو امي بكن آغي كي كان بله قو امي بكن امي كركي آغاتيه اوسوكت بله تدي ويش اوسي اسحد تدي ويش آغي كركي آغاتيه هبو رابو ايجا آغا بهست تدي آغا لي نري نجارة وعزيزة و أبشن قبالية يعني إيه كي كان قو أمي وسي أسحد بكن آغا رابو إيجا آغا بسربي تبيات يدقر جيد قو حج أيوب آغا قال كي بابي تمي قال كي حج عبد القادر بين قال كي جيد قو حج أيوب آغا مشهور بو مالا رستين بو آغي كي كامل بسر تبيات يدقر وسي اسحد كوكلا كويها بوسرقر كوكلا وقبي قلبي انا تدي شيء بقول مورجي عشان كده رابو اجا اغا بسر تبيات يدقر قال كيما على وجهي دشو ايش لبي مزري المجرات المزرات تاتا يجي كيماي المجرات جو علو جو شي جو حجو ايوب اغا بسر شكرات قرتي بسر وسي اسحد قرتي توين
تهركي ده أم مزريا مالا حشفت حني أم خالو خارجيها من أو شكرا قال كيما علو الويدا باري كانتري خدانين جوجوان قولا بنا أزبيم كشتن أبا قدم كيف بقي زارو كيف برشيد غلا وجلاية قال كيما الويدا رابو باري كانتري وها كانترك وها ددو الويدا باري قدمي خلور آبد وقال كيما هسبيوي كلابي سوري حماي ليبو هسبيوي بزنقل بو اي وري وي شاغي دوي عسيد الدجمنة او بقرتايا عفياوي تنبو جبوي هسبيوي غنيمت بو يعني غنيمت قال كيما اللي خذ شو قو بخدي عزيب بقيم gerek azharım azbem kurşun azbem yalnız gerek ilo az kokaleş şükrar zeft büküm juse ashadır. Kalke mele khşu dora gire tibiyate ahwab. Ahwab bu kalke ma gohna ولا مدي اختيار ادغو رحمت الله بيبا حاج علي واجي اختيار ادغو قو دورا كمي علو قش تي بوداني دبشتي ملابون دبشتي ملابون قال كي ملويد ما خدت على ويدو وقال كي بهدك لو 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 كرد بي علي عيسو شو ناقي ياشكو كلي بي خدا بي وسي اسحت وشركرم باغير اغا قوي بو كي كان نشوى حواندي هيسي قلت قال كي ما جي هيسي قلت وسي اسحت قال كي حج بدران جي هيسي قلت داخستن آغاج قال كي مرقو قولاو علي عيسو قولاو آنها هلا وسي أسد دعوة آغاتية دكي تدعوة تذكر يقو آغا قو إيرو ويشغا سكو كليج وسي أسحد القوين دكم عزيز سبيشتر سرداويات تالاني كي كان ازشتر شبكم مجبور اسكو كليج شكراري وسي أسحد القوين بكم قال كي ما قرتن وسي أسحد جي قرتن قال كي حج بدران رابو بابي كرمي نايف ولا قال كي وي حق بابي آغاوي قال كي ما بكشتايا نيجي خو ابي سر قال كي ما علو غو بخدي علي شوربتي بكجاز قبلنا ويشاغي زاو غزولتيا مالا شيخو مالا كرمي نايف ومالا اغيبو قال كي ما فكرت يقول بالو علو ناكوجن برا وسي اسعد أنا يسرقون بكن سي سالة علو حتى حب سالات ونافكي كان نابين قال كيما سرقون بو حب سالة شو عادية ماني بيكي ده عشيرة غير يال كي ده قال كيما شو قاباني كردوه ده حب سالة قال كيما علو قاباني كر حب سالة وي قديان وبيبي قال كي آغا إيجاد سي سالة معقولة كي كان شون عفياء وسي أسعد قال كي حجي بدران شون أفياء وسي أسعد معقولة أو خلاص كردو سي سالة لسرقوني ما وسي أسعدانين قال كيما ما حب سالة قاباني كر للناب عشيرة قرقريا قوجير دقو سعدون آغاية قرقري قال كيما دري مالكي إيفاري خير بي والله أزميبانم تلشد قرد بي خودي أسفقير بولاتي مردين أزش خور قاباني بك إيفاري درن ودا سعدون آغا دري خير لاود بي أميباني تكيي دبي والله يكو دورا مردين فقير بيش خور قاباني دقر دبي هلا وربل ويشاغي أب جريان مريان تنبو لوكوز وفنر هبون قال كيما درد بي هلا لاو قاوا تي قاباني بكالا ورجم قال كيما تنري لاو دبي نابي تشي دبي نابي معلو دبي لا والله دربي قاباني بتناك قال كيما دبي بخودي أسفل بكيسم قال كيما دبي والله أسفقير كتبوا بخودي أشخر قابانية ورحاسي قال كيما حبس على الويدة قابانيتك وجراد قال كيما إيجاتي بشب إيجاتي قال كيما خدابي مالا آغي كي كان وشغير عويني عوين جي أغلر آيه جي أغاوات آيه قال كيما بشب نيبي شبي خدابي كوزا بيركا آغي بيركا آغي علو تيد بيولاس بيركا آغي در آغاجي ليلا كل هلا هشا اودي پالدايي آنيا آغي تفركي ده آغا چاوي خوافت كي خير فلان كسي چقومي تدي بري ايجي واقعات ذكرن خداويتن هلا مالي الدخل دبو يعني شو دخل دبو دبي والله دبي بنا تأشخورا كرم دبي بنا
ایک جن روان دی به میر کشتی به چی بی قبول کری یالنس رجع علی عیسوس قبول ناک اره والله ما وسي اسعد قبول كر علو قبول ناك بيرك اغي و سري خبر عردي دبي قي علو دبي دهر برا بيفيد رادو كاكي ما علو دبي لا مالي بعض غلامي قد كي جير ابي قرد كي علو خد شو سبي جير كلابه كي سوري حماي بري هبون اب ترى حب راح ابجل كانت تنبون كلاب كي سور جير داتيني وتديب علي كي كان بتحول لي در علي عيسو بكودي اغي يعني سجدارك وها اري سجدارك وهاتيه لويدا ايجارات به هناك معقوله كي كان حاجز بنتي قالوا معقوله كي كان هناك رادبن قو اغا قولاو بنا عيب جوار ما لاو علي عيسو عيسى الحبسه لاو جزي خبات قوانين كلاو قوانين كل ولاتي عاديه ما دي اشياء اقل قريالكي در اخر لا يسال حبسه القوانين كربنا والله وبالله وتلا ازير دارشي تابوك بيكي جود وديد ناهرم لا اي مش بابي ور حاسي قال كيما يجي الويدا عفياوي اغا داير ابو قال كيما جار هات تبيات قال كيما هات تبياتي ده بعض ساعتي ميعاد كتوي اورتي قال كيما بريجي مالاوي تبياتي بريجي مالاوي تبياتي بو قال كيما ايجالوي درايا هافين بو وقتي بز بو بز الفريزا بو قال كيما ويك شردكن بزي كاوي شاغي انا اخر ويالي كي جا بندي دكو كي مقبلي جوان درايا قال كيما شيخ يجي لاوي علو بابي حجاجان وحي سعيد يعني بريك او جلاوي علو او شبان شردك شبان جي خرطري سريع قال كيما شيخي دشكي قلت تبياتي دبي علو القران لا يتهاتم كشت ويشاغي شلفه بون تبنغو مبنغو نزام شتو نبون قال كيما لاسبي خوسيار دبي ورادي شلفا وداري تديد بي لا يتهات كشت قال كيما شيخي خالاني قال كي غزوه ابراهيم ابي ما حج خلي رسل الحمام ان شاء الله وزاروكي في جلي بيد ان شاء الله ان شاء الله ولي بيد ان شاء الله ولي النيد بيجرنا ان شاء الله راد قال كي مسيار دي ودرب بالتين بيشاوي هابين خوي خي فرجي شوي قال كي ماشي غيمنه دي دغو زلام كمبو بالتي بالجي وي شباني دردبين لا برا علي عيسوهات والله تبكش ميتي لا العردي خدي علو تبكش شبان دربا علو سياري وشبان دي بياي بالتين بيشا علو دبي ابي علو والله شيء غير حتى يعلو هنا وبرا بيش شبان دي سياري شبان بياي ونادي جيج برو تلفزيون اواش شلفي دافير بيشتاجي خد فاسين قاويدا ويتكشي ويشاغي حبس ابو حبس قال كيما كما حبسي تبياتي ويشاغي عايدي شلبي ابو جير دوغو حمدو قال كيم يعني çelebici bajari bu. باجاري بو Merdin hatta. جير دوغو حمدو جير دوغو منير ما منير دي منير لاوي نجوبو نجو لاي حمدو بله. حمدو ويشاغي در حبسي 4500 دولم جريا بوسختري حتاني ريا سلاخي بيا تابيا علي حتى ريا تبياتي ابرياج مسخي تدري تبياتي 4500 دولم عبد يختياري مشكورة أبايا تابيا علي عيسو أبجي أنا إيباكو ميباكو كوبري موبري ليك ديكش تابيا قال كي معلوم أب حمدو أبي باجاري أبي شلبيا در حبسي قال كي ما تشيني بيها أقدر دبي لهم بردي دبي لهم أنا علي عيسوي كاتب يا خبي سرناوي تابوجا هردو بري ويجي محمد وابرول سرناوي علوي جبري مزونه تدي ويشاغي وجدان هبو يعني نوك انا هبو برال عدي بري ماري بري اسيند رادو قال كي ملوده حق نو ترى حق ويشاغي چي قال كي ما تابيا 4500 دولم عردي تبياتي تيري سرناوي منير سرناوي قال كي منير ايه الناس دي ناوي قال كي جو حمدو منير نجو لا حمدو
دیدن سر ناویوی دیدن سر ناویوی ابری پیت حسن خاطر وینا هر نور حاصلی کارگی مش حبسه بردیده دوی اریده کارگی ما دمره در رحمتی کارگی ما دمره دوی اسنایی دی ایجا ما و عشیرک حربا جوار به سوری مشرکر ور حاصلی کشتن کت ortağımı ailə məşhurbətir fakir bu fakir kət کارکێمە ئەلۆژیمر تا پۆژیش دەستێوان چوو ڕابوو ئیجا باوێ me حەج ئیبراهیم باوێ me زاوێ نەجارا بوو ڕابوو ئیجا بسەبەبا زاوێ نەجارا بوو ماڵا مەشتوبیاتێ هات شۆربەتی 14 سالال kilebînêma 14 sala mala mel kilebînêma kilebîn 14 sala mala mel kilebînêma و ایجا عبدالله چلبوی هر سرگوده ماله ما ایجا بگریان تبیاتی جارد جارد بگریان تبیاتی ایجا رحمتی داود و ابکالکی فرحان بابه حج سعدون و ایجا رحمتی بابه موانا راهشتنه و چاقی مالا یابو یادل قدل تپه هبو جردگو شیف حمدانی مشهور بو و ایجا بقانال آوان و راهشتنه عبدالله چلبوی چو سرگوده و مسخین تر تقسیم کرون اما هاتن کتید جوه شاغيت حيانا هون المسخين ترن در دوره واش خوا گنده شکرانه غیری شکراجی در دوره ما تبیات گنده شکرایی ترتعیم گنده شکرایی رسل حمام گنده شکرایی beş evler günde şükrayı necaranı cirane var. Necara yani kilebin cirane meyi zor günde bire faslacı şükrayı zor ava necarini merbe mene ev necarini girbeş kemalar istemteden Hacı Abdülkadir Ağa tede ağye kikani حرم شداد مالا برهیم تیدن اوجی رماکینه معقولی رماکانی رحانیه جلبه حج احمد حسو اوجی معقول کی سمعی لابود رحانیه دیه مشقوقی مالا خلو مالک معقولی سمعی لانی مالک هیجان مالک ماندارن مالک جامیرن اوجی مشقوق دنن پیشش هزار دورم عرضی وانه یه جیرانی ترشیرز اوجی عمرینه جوان بین مالا وسيفندو ام انا جيرد بين مالا صالحي شريف وجاي اختيارات جو مالا وسيفندو معقولي كي كانن تشريزي او جيراني متى انا رسل حمام قندي ما اي شكراي مالا نعمت اقربائي متى انا بالخصوص خارجي مالا شوربتيل يعني وجو دمكي عشير ببرايل هرما قزلتها عشيره بهرما غيري وقول علي سرحدل بينقولي جيجا عشيره صلاخانه يعني صلاخانه هي يعني تقريبا عمو حجي امبيجن جمارك هون تخمين بكن تف ايفر جماران شخاصن هرما والله اذا ما تخمين بكم 8000 انسان هزار اي قزلتها اي سرحدل جي اي سرحدل تب ايه سرحدي لبيدا بيشش حزار بيش حزار لفر چند günde o bu tavati de 12 gün bu ne oraya eşkura 12 gün jgayri eçune bajer biji jgayri eçune bajer yine de gün hani şunu merdin diyecek kızın tafaya mahalla biyali ya amas kayn terbitik şu kamali wanti deni والبينغولي zaten اوجه حفت حقدم günde wan hani و اجا اي بينغولي فقير بون نوك ما تدي ايه ما خدي بس بو خدي عردي دوز بو زادم قدمي ما زادي ما هبو اي وانجي وان خند انا جيت بي سايم تكين قرماي الباي بول دياربكر انا الانقرa'yı بريوي جيردو محمود تكين tüm Türkiye Hava Meydanları Genel Müdürü bu asfa düse cara çum Malawi Ankara çum Malawi maşallah تفكر إسايم تكيم هاد في درايا أولياء هاد في ده بيركاوي بيرا بو بيركاوي قيزا بيوي بو جو زمانه شيخ سعيد جو أبيوي يكشت بو هاتو بو في ده بدي اختيار هاتو جو جير دو نابي خو هراند بو نابي حجي حليم بو نابي خو بو حسني زوزاني ناي بيرامه
يختياري ما تقولن زارية ما تقولن شش محل بيدا رحمتي بابي من مختار بوي شاغي محكومنا أشقيان هبانا يا قش المسخيت الجم رحمتي بابي من فتحوا يعني ميوان پرور بوده ميوان پرور بو اوه چاقي جي حكومتا قزلتپا حتى دياربكر جوان بين مالا شيخ مالا يابو يادي شيخ هادي وشيخ صديق بو فهم كير سريع خدا جينا رحمتي بابي ميجي رولاوي بوان بو قال لك معقوله كيكاجي دهات جا رحمتي بابي مفخرد برن ويدا هر كس كاري بو بتشا جمال و اجا ايمه بينغولي اجا انا لوي درا انقره hemen سر دستيوان دليزي بله بشافون بله دناف ودي هنكي دخندنه دي پر پیش چونه هنه دناف مدهنه اما مثلا اوگووا avya بوی نظام چه اف سايم دناف ودي شكريفر اي پر پیش چونه هنه امكي تختور هني جبابكي مالا عيسى جوان نوري جيربي لقمان جيربي محمد علي قليج لأنقرة باش bakanlıkta kamu ihale işleri başkanı bu. Ana şey abiyetini. Abxu çencara çüncümü Ankara. Taktore mecirbi yani hani doktorun, avukatın, malumun hani. Yekime hayi kondiye amcirbi Muhammed Aşraf İngilizce kondiye İngilizce öğretmeniye. معلمي مهني مهندسي مهني سيداجي دركتنج عشيري سيداجي دركتني ملي مهنا كان امجر بين ملا عبد القادر امجر بين ملا زكي يعني ملا صالح يعني دركتنج جند جند اوانات دركتني اوجي هم ملاج مهني هم اوقات مهني وهم مهندس مهني يعني خد تعالى دانك مازن دائما ملياق اما حجي ناف بافكي ودي تدي هر بافكك هر عشيرك قبيلاك ريسبيوان الوان تي گهدار كرن مثلا دناف شكر عدي اغي شكر بقى خدي خاريزما مالا بگنديني نوري بس دي شكر اساس تو بخوازي ان شاء الله مجار كي بوانجي هف بيبين كيبكن تو اساس مزنايا شكراني بيده مزدي شكرا مالا بگنديني جوار بين مالا وسي اسحد ايجاج غيري وان مثلا تدي وقود 12 گنده مهنه و 3-4 باوكن 5-6 باوكن حتى 7 باوكن يعني هر باوكك ريسبيه وان انا موجود كيني مثلا بيجن انا الان يعني انا موجود انا الموجود بخدي اختياري من ماني يعني اختيار ازمان للتوليك بلاوكي ابي ما هي لي حج رشاد اللي رسل حمام هي جمالا نعمد به حج اسد او جهمنا مدياشي او حج ابراهيم وحج ابراهيم هي حج ابراهيم له قاد يا شيء مدى اخر جلام جهات يمشي حزق بالقران تمام كيف التلتعيم كهي حج علو بابي فاروق الباشقاني مي الله احمد حج ابراهيم جما قلت كي شكرا ابو زلام كي عارف بو عارفاوي ولاتي بو جويران شعرو حتى جزيره عارفاك بي ولاتي شي بعد هذا حج ابراهيم حج ابراهيم جزابي ما بو متكامل جنبو خيراوي مشروع يا انا اللي تلتقيهم كيجي ابتوردي حج ابراهيم امجد بين حج علو ابابي فاروق الباشقانيه ما يختار او ماي اللي دكه هي قندي ما جمالا عيسى جمالا حسيان بيجن محمد صالح هي او نها قاد يا شيء مدي اخو خويا اختيار ده حسبيني الكركة عبد الرحيم هي حسين محمد صالح هي او جداشي مدني يختيار او ماني المالا سنجير لما استام محمود هي او جداشي مدني يرو يختيار او ماني رسمي كي مالا سنجيري شيخاني للشيخاني سراج هي هاي سراج الجيكي لك للدلي وسوي حجره شيتي دي شيء من يجمل مسيري له اختيار او ماي للتبيات اختياري مكيما يا ابو التبيات تبي مالا سنجير مثلا رشيد ماي للتبيات جمالا سنجير اختياري شكرا رشيد ماي جمالا حسيجي جعفر ماي
جمالا بدران جمالا بدران جي سليمان ومحمد ماي جمالا بدران جي شكري ماي او الاختياري ما شكرا جي له افماني اتفاقا و بردوام چون اتفاقا ما پیرگاه بردوام ناف باف كدي کاده تبيجي نبيجي بي زماني لغورا زمير لغورا وقتي لغورا في عسرا انها نورمال نورمال بهبر الدرجتين رايك بتشتك يعني تعزيك به دعوتك به azbandınık be xırcırık şey be nav aşirati şükura toplu olarak habdu digrin. Ana babık ne hani am nabiyecin babık ne hani kikan kabayil ne hani. Ha henek hazru hatını henek cummusul hatını henek cüzako hatını. Şükura ne verini. Babke şükura da haft haç da babadı babke şükura gişti diye. Yani nezik merve. Şükura yekli. Nezik merve. Nezik merve. Jivan aşire kikan, jivan aşire kikan gışa. Babke şükura dige hep tünek. Babke şükura belki Seyda'yı mala Mahmud Cilberi pezane avcı tibiyat-ı mayi merve meyi. Jiberi dijbabu kaladı tabavan bermedeyi. Hatta dvermed ketini tabiya dvermed şerkirni dvermed işo amur kirni. Ki avcıdır pezane şükura babe mekka haftayda babe me şükura am güç kuyna meyek. Ama hacı Xwedişte razı be birastî aşira şükura herêmê de aşîrek gelekî mezin berfireh e belkî bernamak têrê neke xwe ji aşîrê de melser qebîla mala şorbetîr me got em ê were hevpeyvînê bikin ve qebîla mala şorbetîr jî xweşik me û bi temaşevanê me birastî dana wedar danasîn temaşevanên hêja birastî gelek pirsêk me ji apê xwe Hacî Suleyman bikira hebû lêbelê dema ji bo bernama me hatibû veqetandin hêdî em tên dawiya dema xwe beriya got em dema xwe biqedînin em li gundê mesxeyinter li oda Hacî Hadînê mesxeyinter gundê ji şükura qebîla mala şorbetîr gundê mala şorbetîrin em jî niha li oda apê xwe Hacî Hadînê bi apê xwe Hacî Suleyman re di derbarê mala şorbetîr de em hevpeyvînê dikin li civatê yê got rûniştînê jî ji gundin ji mala şorbetîrin hûn hez dikin belkî yê rûniştî jî her yek du deqa sê deqa murada xwe bînin ziman hûn hez dikin ez ê mikrofonê dirê jî cemaetê bikim beraw jî hema du deqa sê deqa hem nav û bernavê xwe navê xwe bêjin tişt nabê tiştek nabê apê me Hacî Hadî يا بانا جماعات المالا مي مالا حجي هادي حجي ابراهيم مسقينتر مالا شوربتيرن و مرفي مالا محمود بري التبياتي بو انا ميفاني مي وحجي سليمان ابراهيم مي مزني و جماعات مي ابراهيم شمامي مني هم جي خوارزيه مني رسل الحمام لودنين والحمد لله اتفاقا ما هيو وجماعة ما جامعة ما تمام الحمد لله ومسقين تر قندا كيف ساديلية تنية أم قش لهفين وتعزيك شبابي جيفانك شبابي أم قش باور بك جغيني بيشة ولا جمية تخمينا دسن مال هي همن يعني قندي دوران ما إيرو قندي خوشك جماعة لي مسقين تري والحمد لله أم قش لهفين وام قش سلامتن وشوك شكر الحمد لله هذا تمام بس بله خودش ورازی بیل کلکام که حجی ابراهیم هی از میکروفون دریجی ویجی بکم گرچی او جی عشیره شکرا جی عشیره شکرا جی عشیره شکرا جمالا نعمته بس زاوی مالا شوربتیری تدی پیشید به تشکید وزن زوجاندیمه او جیش برگو زاوی مالا شوربتیری هات امام میکروفون دریجی بکن برای او جی انشالله شو به قبیلوان جمعه هفپیوینه که بکن السلام عليكم أجمل نعمة مزلاوي حجي خليلم تشتيق مل تاريخا شكرا يعني آكي كان قداري كريه واي تاريخ العراقي معانية
هناك دبيجن كي 3000 سال بري وهناك جي انا تاريخها موجود دبي 3000 ساله وفردي بيلكك سيحة بيازار نویسانی ناوی دا زانو یک عربی یک انگلیسی نویساندن گوتی و اب بیلکاج آلی تخمینا مدج آلی مرا شرابونه چونه شامی لشامی ناوی و محل الکیکانیه انا جرد بیجن لشامی جور رابونه چونه بنیاد تکریته جوی در رابونه وان عراقی و ایران شرکری آلی عراقی کرنه هاتن حیا نزیکی موسیله دفش هفدو برا دانه دبه oyne devlet acbere dane. Ale İran'e goti ame wan ve beylike ve kikan barra hevdin. Goti işçi hazıgın goti duse pireka bidin wan ame bimin taaloqi hev jibog ali mebkir. Radibin duse pireka din hevdu orta wan çe dibe tarih ored veji. Dibe rabu wan barra hevdu dane goti her jmer walitiya musileş khorbistine. Via Khalid Ağa jerd Ahmed el Khalil مزنيكي كان أول شوية قوتي تمام أما بشتي ما يدين جواب ابتدن جواب داية قوتي أم موسيلة تيغن دستيوي تابي دوية تاريخي ديجيس دجارة موسيلة ماردين بوي قضاء موسيلة مردين بوي قضاء موسيلة ويشاي خدتو نبو رادبي جيرد زماني عثماني دبي أم بدن دستيوي أم نما كارن واليتيان موسيلة دستيوي درخن سياسته بري برهنه جر گوتنه کی تو سر عسکر تو ناب ملکی لازم تو سر عسکریا خود دوام بکن ملکی انسان کی نرم سر عسکر سر ناب والی وی ورد بدگرین وانات به حنکه خود تکری ندانته اویا او علاقه شردک جارده شر و سر پشتا حسبان شردکن برازیوی خالد آقا جر دبیت املت عراقی کشتن کرده ایران رجا آنها تو عراقی کشتن کرده والله تسكن بسكن تناسكن ايه بمر بين برا كرمكن وايه ترد مينيجي برا بتر بمين ويش شغي كي كان بده شقه ايه بخالد اغارتين درباز من فيد درباز من وايه بوير دمين دمين تاريخ حياه ودا يازك اجا تاريخا قلفر ملتين مشخر لهف سوال كذي يعني شنو بنقول سولو خانه وهاتن دياربكر مثلا هاجيا كي كان وجور هاتن فيدري سمعيلا تيدن عمرا تيدن عزيزا تيدن يعني اف عشيره دورا ما قش بوهار بهبرنه اجا خالد آقا چرلاوي وي هنه مالا شربتي جي پسمامي وين مروي وين يعني اختيار اجي سوال كري گوتي اف شكرا هم چوا ايهبن گوتي زاد هر چرلاوي منن گوتي مالا شربتي چي تي گوتي مروي منن مالا بريفسا گوتي چي تي گوتي اوجي مروي منن مالا صوفي گوتي اوجي مروي منن بسمام بدو بسمام ماي تشي قش ايه هفن جوتي مالا يعني جمر دبي جمالا نعمت انا تاريخا انا هاي محمود اغاي او جاني محمود برازيلي تديك جو هبدو بخوب خمزندك دبي اغا وفلان وبيبانو محمود نافيوي برازيلي جوتي مالا محمود شي جوتي برازيل من او جي قال كيمي وتاريخا شكرا ابي اجا طابي الفيدا بلا بوي بافك انا هر بافك بوي قواندي عشيرك وتو ساغ وخلاص بوش زور سباس براستي جي يعني جبو مالا نعمت جي برنامج جدا لازم ان شاء الله امر بوان رجي بافك شكرا يدر رجي وان شاء الله باغي شكرا مالا بگندي رجي اگر خدا قسمت بكي امر بوان رجي برنامج بكاربين بله تماشاوانن هجا ایروژی برنامه عشیره ما یه عشیره هرم ما لگنده ماردین نافچه خزل تپل گنده مسخین تر امبون میوانه اپی خوی حج هادی ما جمر بحثا اپی ما حج سلیمان بحثا مالا شوربتیر کر مالا شوربتیر قبیلاک باوکک جبافکی شکرانه برفره مالا شوربتیر داناسین براستی بلکی برنامه ترینک ری لبلی سرید ما جرگوتو کرتاهی جمر بحثا مالا شوربتیر بکی آنها بلکی برنامه ترینک رای ایروژی دماج بو برنامه ما هاتو بو وقتاندن ام هاتن داویا دماغه حتانی هفگیشتنا برنامه کی ده تنگی و تعالیه نبینن هر شاد و بختوار بن امانتی خدا بن السلام علیکم ورحمة الله وبركاته